Muntina tanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thathin tu zong te in zain chi bai ule voin hi zu niriat ni lai ni ania dama in om theu kan be sei Nupur Sharma wangin India atal boy Engtin nge Prophet Muhammad chungchang a soi India sarkar in Muslim ramte hui khoma economy chak tak dinatum mek lain BJP hruai tu Nupur Sharma le Navin Kumar Jindal te tong kamawangin Muslim ram zong te chu India chunga an thin rim tatak zeta modia kai hruai BJP sarkar hian engtin nge hehar sakna hi achin feldon ni nisom liam ta khan prime time news channel de beta BJP national spokesperson Nupur Sharma chuan Muslim sakho zui tu te huat zong tak thu a soi hlo maya chu tong kamawang chuan Muslim ram zong ram som panga chuang lai mayen India andem ta loi maya muntina India laka lung oi lo na protest an nei mup na mai BJP chuan Prophet Muhammad chungchang moi lo taka asoya wangin an national spokesperson P Nupur Sharma chu party dan bo chia ti in an suspend ve phota tin BJP Delhi media cell hruai tu Navin Jindal po Prophet Muhammad chungchang tuita siama in hial na taka oma wangin party atangin an pe chuak ta bokani maro chu Muslim ram te lunga oi hlei thei chuang lo India sarkar kalai mek hi BJP party siamania BJP chu Hindulal ramdin tuma malamek RSS le Vishwa Hindu Parishad VHP te kai hruayani tunla hian India rama Muslim ten beyan tok na sa a Muslim meichia ten an lu le mai an khu thin hijab thua ringot po hian BJP lalna state sarkar ten an khap sakta zel maya India rama minority group lian ber Muslim te hian BJP sarkar ril ru hi an rethiama tuntuma Nupur Sharma thu soi hi buaina ir chua tir na mantang kayan tum viau ni na lang Nupur Sharma chuan Prophet Muhammad chungchang a soina chan chu TV de beta Lord Shiva chungchang diriam taka an soi wang ni na soya chu chuan phubalak naril ruwa putir ani berang chu voin zu niriat thleng hian rambung som panga in India sarkar khaltu BJP ina minority te a en kol dana anlung oilo thu an soi to a Nupur Sharma tong kam ringot an boi pui talo Muslim te chunga BJP sarkar malak na anlung oilo na zong kha a al chuak ta ani BJP chuan mai phi fai tum ranin an party hruai tu mi pani hi an ban to a sakho dang zui tu teril ruti nat hi BJP in atum lova khatiang in huat na thu soi kha kan party du dan ani lo antia Indian Foreign Ministry chuan in huat na thu soi tu te chu mitlak tlai lo te an ni ti in India mel moi takalan tir tumin thuan chua ve boka mase Prophet Muhammad chungchang moi lo taka soi tu te kha BJP hruai tu te ngei an ni boxia Muslim ramten Indian diplomat te thu soi hi an pom thelo Nupur Sharma hanti hian then khat kan lo mi khol deuh mai theya tu nge ni ti toy te in kan an soi zau hlekanga ama hi kumsom thum le pasari lai mai lawyer na lo thok to ania debate le TV discussion ranga BJP aya o photo a Modi sarkar mel chiat na thiam taka soimoi thin tu ni Delhi University atangin law azir zova ABVP BJP student winga president alo nito hial boka London School of Economics a master degree in international business law azir mek lain sang ni le som pakhat kum khan politics lama azuang lu ta ani English le Hindi athiama du to ken min hial theya BJP media committee a chuan alang sar ber pol ani kum sang ni le som pathum Delhi election a khan media cell chief ani Delhi election nung bera khan BJP chuan Arvind Kejriwal king turin anda a mase achak zo talova election a chaklo mase BJP party chunga apoimo na asang tiela kum sang ni le somni khan BJP Delhi spokesperson ni in anu relo teya BJP national spokesperson anile tamayani tichuan Engtin nge Prophet Muhammad chungchang a soi reng ni
ti hi kanan soi chun zomange Nupur Sharma chuan Lord Shiva andiriam ta ka wangin Muslim te huat zong soi ve kha alo tumril rudeu nina langa eng thu po soi se Muslim te huat zong ani phot chuan Hindu ho hi chuan an lom hle nge yanga BJP RSS le VHP te phei chuan nakina choi moina an la hlan nge yinarin ome Nupur Sharma chuan Prophet Muhammad Khan kumruk mi lek mei cheno pang mi pat mei chiat na man puyani atia chu tak chu Muslim tengeng chun tu ani Nupur Sharma hian dot mu hluma soibi kinarin omlova educated ani angin Muslim sa kho chungchang po hi alo rebel view mai ninalang mei cheno pang kumruk mi tia soi hi Prophet Muhammadan nupuya ane ni in Muslim historian tenan soya a ming chu Ayesha ani in nial na per chu Hazrat Ayesha kumzat hianita a historian tam tak chuan a kumzat hian soi hlei theilova mase Muslim tenan pom ber chu Muslim historian nika e balika Ayesha in nei na chungchang ziak tu ani nika e balika chuan Ayesha hi kumsom pakua velena ta a adik nge yem ti fia na tur phei chu a om chuang lem hleilova Muhammad Khan child marriage alo practice vm ti po kan khe chuang lova Muslim te pom thiam dan ber turin kumsom pakua angin aziak ni berina lang Nupur Sharma hian Hindu historian te thuziak alo chiar ve nge ni turani child marriage anga in hual na ani ngot lo chuan Ayesha hi kumruk em chuan pasala nei arin omlo ve pok tin kumruk mi lek nupuya nei du mi pa chu eng ang mi nge niang ti hi soichia mangai lovanga mi hur palo om tak tura ni maya chutiang chia chuan Muslim te po hian an ngai ani nge yanga Nupur Sharma in chutiang leka Prophet Muhammad achua saktamai hi an pom theilo ani Nupur Sharma chuan unconditional apology siamin an thu soi khan Muslim teril ruati nat viau chuan chandang chuan lam omran lovin alak let thu soya tui bonu le tong kam bonu lak let hi thil theilo ania ani tur ang khani vek to a kan chana longai kha thin tu te po kha in tong kam in lo film khur hle renganga in tong chua to chuan thu pha choi eng ang maula relationship tha a om har to hle thinani ti hi in lo hretlat don nia ti chuan Nupur Sharma tong kamin honga nei dan soikai le ila international politics sa India din mun chu hetiang hinita UAE Oman Indonesia Iraq Maldives Jordan Libya Bahrain Kuwait Iran Qatar Pakistan Saudi Arabia ten thu chua na tak tak an siam to a Indian foreign policy angong theidon ninalang Organization of Islamic Conference IOC member ram somngale pasari omna po in India demna an chua to boka ma se India chuan IOC le Pakistan chu ril rute lutuk tina dem let ve thung India le Gulf Cooperation Council GCC Trade Relations hian ator pha theidon nina lang boka Modi hian Engtin nge GCC member Kuwait te Qatar te Saudi Arabia Bahrain Oman le UAE teril ru hi athoi dam ta kangni India le GCC in sum don ton na hi kum sang ni le som ni le pakhat chung khan US dollar billion som riat le pasari lai mayania heng ram ruka te hian India mitam tak na thokin an oma nikhata an sumlak lu hi atam tham ve hle ni baka heng ram ruka te hian India hian energy export ve boka Muslim ram an ni angin Nupur Sharma thu soile tunlaya India rama Muslim te har sat na hi an ve hle maya an lung oil lo zel ani chuan Indian foreign policy hi an niam dor theimain rin om BJP po chuan an party dan khau zokin an siam thave ngala hetiang thil hi thleng to lo se anti ve hle ni India ram hi Hindu ramatan du eng angma se Muslim le Christian te hi voile khata da bo mak thei an ni bik don lova RSS te pon mani lokhan mipui ma sa khodang be vak hi tulan ti lo thu an lo soi ve to bokani
BJP chuan TV debate le discussion na tel thei te chu phalna nei te chau an ni to ang ti in thu chua an siama media selen mo phurna pek te chau hun ruat bi ka an tel to don ani tin sa khodang chungchang religion symbol le figures hrim engma soilo turin anin thril boka in nial na alo omani po in phur over lova tongkam uluk tur le party dan engti kongzong po abo chelo turin anin fui tabok tin debate discussion a omdon ani chuan a topic thupui zirchiang ma sapot turati anni boka chumi nuwa athukente siam remen party dan chunga engkim a om turani spokesperson le panelist ten thupui chau an soi turani opposition emo king puite thangkama emo tluk lu mialo turani tin in nial na ayin BJP thupuang tu ten sarkar social welfare scheme na thote soitam jok turani antia anin cha uluk ve ta hle ani hetianga tongkam ache sual de wange moni don ni Nupur Sharma hian tha tuma vauna adong ve ngal bok khovela fir fiak na tho tamber hi muslim te wangani tila kan soi sual tam puila wangchu Nupur Sharma chuan muslim te huat zong asoya wangin achung kwale ama nun na ader thong ta hle police FIR thelutin vauna death threat amu dan te a riatira BJP sarkar ni boka ama le achung te security ven himna pe kani police lam chuan an chui zui ngala Twitter a vauna petu te account detail peturin Twitter lam riatir an ni tabok engle khole tongkam tha in sepuyaman ti ani a tongkam khat riat suala wangin atom bom apu apha nin mithen kha chuan an lo soi boka tongkam khat thla sual zo hian ram economy angong boi thei kan bible ngein lei hi khoi ngam thlei thei lowani thu asoya mi ina tongkam chuak ra chu asengang tiani boka midang tilom zonga thu soi kan thiam thlot lowani point anril ru hliam zonga tong lo ram hi kan tum theu don ne o INP Mizo channel ngai thatu zong te midang ta na thungai thak nuam soi tu in ni theu theinan du sakna kan hlan chewa kan channel min no ngai hlut sak thina wangin in za chunga kan lo me